Today FM is awesome in Ba. We love you, Today FM. Today FM rocks in the story, and I love listening to Today FM. Today FM is #1 in Televo. Today FM rocks in Lotaka. Woohoo! Today FM is the most popular station in Nasino. We love everything about Today FM here at Golden Point Reki. Everybody in Singapore loves Today FM. Today FM rocks in Ba. Today's hit music on Today FM. Sambula se kongona Vakaleleka ni nonde tukutuku. Me adhawa mai ni kuwa, e sama ito kita kina nondo tumbule lewe vitu na leni vono eviti, e na buku ni mate na dengi. Ngori na bebandi taki, mai wana minista ni mbula Dr. Neil Sharma. E waritaka na turanga minista, ni sa tumbu dake kina tolu nondolu 5 kaono, na leo ni vono e sa tau viratiko na mate rerwa kiongo. Kaya Dr. Sharma ni mate ni vikongo e maimbasika ni oti na nonro wa wakarita kana tambana ni kana baluti na mate ta kongo me Honolulu ke Puerto Rico ni rauna bibuke ena kana baluti na mate na dengi. Ena maki merana be wakatakataki e tolu na rauna leni bonua ena kana mai teke butaki na keli nuko na ngusi ni wai lebu na mbariba. Ena mai dide wakatiko na bisinisi ni sabo nukongo na Amex Resources kana baka ngatake kine ronan rauna milioni na dola ena kana baka edor na dakadaka ongo. Amai taboda na bisinisi ongo ni liuli ni mate ni tubu renge mbai ni marama ni kuwa. Waritaka mbai ni marama ni mai so tabatiko na kamba ni ongo na bi kaila waki ena kana dhaka endona wabu kena bi ngada tale so ena kana keli kausani na nuku. Sa mai wanditaka ni songo baka politiki na Sodelpa ni na mai wakarete kitiko ena muani bulongo na 5 na kena mata baka turi era na tue na binding ni ambaki ongo. E kayo pio tambi walu na buni bola ni songo ni rato mindi kebe endonan rau na bola kere kana maki mana wandita kitiko na wili ang andrevi ena lomani ndona ngauna leka ongo. Wakaritako tambi walu na ngangandri ni songo kina mate ni tu ena kena wakandita kina lawa kaumana na binding siya na electoral decree merawa ni bukiana nondato wakawakarau. Ia eka na lilio ni mate ni tu warnenge mbain marama ni saboleka ni wandita kina tiki ni lawongo kamera kakuwa ni wangara ulumbale tiko na visongo waka politiki. Kinangito eka mosi budhango ni nangandreba mena wandita ki koe wanandoni viwata bulidhi ni mata tim ni viti ena raka vileo ya vitu Ben Ryan ena kena mai teke buteki tiko na sota ni Fiji Bita Mari Sevens ni mataka. Tukuno budhango ni nuinde itu ena nona sasangongo me bukani atomana tiko ngana nona wako kwa yango ena nona lesume Amerika. Waritaka ni roa sota ke Ryan ena sota ni Coral Cove Sevens ena ambaki saoti ia ema ni senga ni dingtaki ena buku ni kena senga ni taudhoko tu na itu waki ni angona. Ena mata taka tiko budhango na mata tim ni Covenant Brothers karo nangito tiko mai kina osia kolini sau kei chona tuitonga. Dhabe kere na Vakaleleka ni nonde tukutuku ni moe manda. Bulan 2 saya Tolu FM, enapan 2 raki-raki. Bula FM namban 2 inosor. Go etabo ke boto kola sa Bula FM nga. Bula FM 62 Korbu. Bula FM namban 2 Sawa. Bula FM namban 2 Lotoka. Bula. Namban 2 Bula FM memba. Bula FM namban 2 NSR in Singapore. Kalau talita kada warong ng Bula FM Lotoka. Do ale akar warong Bula FM namban 2 NSR. Bula FM namban 2 NSR.